ndira tumuteithie nigetha agie kamwiri kidogo ni undu wa uceke ndona kinjira nguria atiriri kiuria kiu gia thuti niki kiramuthumbura kwira andu kana kiama kia UDA kana kiama kia Azimio kana kiama kiungi giothe kwira andu cagurai thuti wabele ni dikoro na thina na mundu kwiendia tondu o kiama kina haki yakio kuga gicagurira andu ingi ora kungihotekeka na niyo berako ni thina wa thuti ri ungiukira o iko ni jutire gwaku mucie ne wajita tuke turia gwaku uceko akinya hindi ya kuria ri unjire wamba umeje turikie kuria ni ucoka ucoke nyumba thuti ri kiama kingitua guthie kwi ethera kura cia kio ri nikairu ni kuga ithe twathie wika siasa citu cia TSP na ngithi micemani yakwa ya TSP ri ni nguga thurira ithuti andu ayakwa uda ingita micemani wayo ri ina haki ya kuga mathurirwo thuti ona ODM ri ciamanu wao ri no athie auge ni thuti no gikorwo twi muungano-ini Kenya Kwanza kana Azimio miungano yo ri ndugikorwo unjitire wauga ni micemani wa Kenya Kwanza for example tondu rira uga micemani wa Kenya Kwanza ri ni kuga ni ciama iria thiini wa Kenya Kwanza ciama 12 na twakinya ngari ni utwaingira ri gutire mundu na haki kuri uri ungi ona kiria mandikaniro mara twandikanire nao ri corporation na nyambe ngudirikanie tutiekire coalition agreement twekire corporation uguo ni kuga atiriri o kiama ri ni kirugamitie gutire kiama kiamerirwo ni kiria kingi na kiama giothe kina right ya guthira mibango yakio na mbere iyo ni kindu kia mbere Kenyans mamenye andu itu anyimba mamenye atiriri twi kiama o mundu kiama kiumbe na andu merugamiti na kiama kiao no kiria twekire guka alliance ya Kenya Kwanza no hau twandikanirie atiriri party leaders all the day aiko na ninyandiki uguo na tukirikana twathi micemani-ini ri andu maakondu respect gitio leaders maheo gitio kiria kimagirire koguo umuthe mugithio ngitwo ri wiro mugithio no wa Kenya Kwanza mundu wothe kuingira ngari iyo ri ena right tori ungi ya gukorwo akiwa kwaria na heo gitio giake uria kiagirire riu haria uhoro waku wa buri yaku ra tathari ni ati ni turona micemani ni yetwo ukaigwa mucemani wa Kenya Kwanza ukona rigathia ri ngari yo iguru Moses Kuria ri ngari yo iguru Kabo wa ri ngari yo iguru no makinya guthi kwaria ri ukaigwa ni gwatuika andu othe mathuro ni auda na ti uru kono ukiuge andu othe mathuro na ni uhe right tondu ndi ngari ni yo iguru ri na ndi principal ri kana party leader ri ni ma principal ni Kabo ni principal mundu witwa Moses Kuria ni principal na kugo me principal mai uri ko gitio kia principals tondu ginya agreement ira wega muno party leader na ni o principals mai gitio kiao kugo ino warugamia rori ri ukihe Moses Kuria kahinda ete andu akio othe acha machakazi mahawe kura maikarethi na gekabo warikiria andu ake rori iguru mahawe kura maikarethi na yuda ikare ha iguru ihoe kura ikarethi no thini wa rori ya Kenya Kwanza ri ndugithie ya Kenya Kwanza ri ndugithie kuga thurira ingania aikorwo i principle we mwenyewe tondu iyo ni tumitaga etiquette kana tiguo ya mundu mutarenda gutiro kigo maingi atiriri nitametha iguru ri no airo kumenya ndwairo ni kurio itangaga irio ndwairo ni kurio agamitie kanua kana tiguo na nigutwiraga ciana ciike koguo the issue ni ndirona hena thina ri no mugithi-ini kana ngari-ini kana mucemanio wa Kenya Kwanza mundu kuga jagurirai aya kana aya maya ni macindano na umani ati turorete bunge turorete magavana council of governors turorete thirikari cia bunge county assemblies o mundu kwenda ciama kiama giake gukorona ari aingi kuria thiini tondu ona alliance yo ri kana coalition yo ri no mwage kuiguithania tana hau thutha twanona na sama gikoguo twanona riria ya record na maundu ma muthemba ucio na mundu akeyahura na akauma na bunge yake hakiri mahetia mariku for example agikorwo deputy president kana Rigathi ni kuga turenda andu a UDA kana turenda andu a kiama giki hena ngucanio hau hatiri mahindi ndakwira gatiriri hena kiama gitagwo ndakwira kiama giothe ni kirugamiti na niguo muungano urauga na kugo kiama giothe ri ni kiagiro kwihuriria tondu gutire huragia na kwene huragia na kwayo kana tigwe uthiaga na mbere no ningi ri no ajita mugithi-ini wa Kenya Kwanza maundu mere andu Kenyans magiro ni kumenya kwina Azimio na kwina ciama cia thiini wa Azimio 23 kuri Kenya Kwanza
na ciama 12 ci thiini wa Kenya Kwanza. Riu haria mbugi iraregera murihari kana reri haria rauma iguru wa mugithi kwa iguru wa reri ri ni ati ni twakorwo na cia twina miugithi iri haha hena uda ni nyumba irugamitie no yote gwita mucemanio wayo iri uda ike ni thie kundu guothe amwe mathuriro andu a uda nginya Laikipia na rutinge mariria taru uda magienda kwika mucemanio wa Laikipia ri tutimoragia no ni moke maugite atiriri twoka mucemanio wa uda no magiwa moka mucemanio wa Kenya Kwanza ri agreement irauga atiriri tuheo gitio andu othe andu a TSP maheo kahinda andu a tujibebe maheo kahinda andu a chama cha kazi maheo kahinda right fairness itu ojitire hao muthe ni ithu ojitire TV ini no itu malaiti yako akojita ungijita hari no uke umi street asha you can't kogo the issue here ni tuhea ne ogitio kimwe tu auda na kiria anene ya othe ri meta mishemanio ri ni meke mishemanio ya auda ni moke na nyuki haria Kano ground meti mucemanio wa uda na moe kura ciao orona wasimio nigo marera na kwao to gwitu wiki ona kura kwina thina no ungikorwo ni unjitire gwaku ri no nginya wegitio gya kuigana to nani ni mobilaicire na ndarehe andu na gutiri gware nini mahuria-ini ayekorwo ni ndehire andu 200 ri neo rehete 1000 ri we ariria ku 1000 no urekenjeririe akwa 200 okay. Kuguo hara twahitaniria no hau atiriri hara ingicanira na rino ndirahona tondu ni ri wakona nyuki gwoka ri marauire tuthure Kenya Kwanza to naone maraurire ground marona atiriri ground ino rauga ate twaithe turakirehete andu kuigana nao makareheta kuigana marora ground makona atiriri ino ground kwirire turamobilize ningi ona agreement ni ugire wega atiriri tukagaya thirikari kuringana na uria ukorwo wina jumbe maigana uria governor wakona maigana MCA makorwo maigana atia effort iro rekirire na contribution ku maundu macio mothe ri ni magiro ni kuoneka ground reke nguri niguo ndukaie guthie kurira hingo ciothe you know me ni ndikorwo ndi crying baby ni micemanio ngoragwo ngimenya ndathi mucemanio ri ni hariria andu akwa nditumirite na itwetha thirikari tondu the only thing iri common ri kaundu kara kamwe turanyitanira nao ri ni ati twina presidential candidate umwe William Samuel Ruto no kukugikia ndani njoya gatiri Laikipia uda no ginya yetheite neju tujibebe no ginya metheite neju TSP no ginya twetheite na gwiririo hindi mwaka wa IT ndure wahoya no rigi kuguo horo akuga ati uda nireka kana ndireka ri kira ndenda kuuga no ati uda ri hala ingiona makihitiria ri no akoru ni metire mundu mucemanio na ni maramenya we principal wake mafrani na ni maramenya andu akume hau macoke mameke thoni okay oguo tu kiuria ni giki mucuma mwangi kiunjuri kiuria igiri na njira imwe wa mbere mweri wa kana mwa sign agreement haria Ngong Race Course ri ni tuonire agreement ya pamoja African Alliance kiama kiria gitagwo PAG ya Kingi ni tuonire agreement ya Kenya Kwanza ya original agreement ni tuonire agreement ya maendeleo chap na tukona ginya hena ido specific mereiro taru mutua ni acaragia giti Kingi ni aracaria giti gia speaker andu atongoria Western Musalia na Wetangula ni mereiro 30% ya thirikari TSP mwereiro ki no riega ciema ciothe ri kuri kiria ciereirwo na o andu tigani agreement ya wetaumirite ri kuri kiria twina kiona ithwe thini wa thirikari yo tondu kwiranira kuria mureranira one on one okay na kiria githirikari-ini no kiria kina bata muno ni atiriri ciama ici ri ni twambire tukiranira iria general iriho yenyewe no the details ya ciama ici ingi okia mari kieto kiao and separately okay no the issue nene makiria ri ni ati ciama ta TSP ri ithi ni twitikitie ni tukota ku deliver iti cia kuigana ni tukota ukorwo na MC cia kuigana ni tukorwo na governor here and there koguo issue cia thirikari ikigiro metha iguru ri hatire thina kiuria kiria kinene atiriri ciama citu cia maundu kinya niguo ngianjuria ri how no ngororete ithe ciama citu cia maundu kinya goda wabe utwire werirwo ki thegera coke turani ici cia iguru metha ini cia raruko ni atiriri gutire mundu uwi kiria uda merirwo ni ndiwe kiria uda merirwo thini wa thirikari ino o uria uda matiui kiria njirirwo thini wa thirikari ino no anyita teto na riu hau niho uraigwa Moses Kuria na Kabogo makiuga atiriri nyamu ino ni hinguro tuone wega na andu maiguanire ura turathi na mbere no kuringana nani haria nyumite ri na background yakwa ri wa mbere ngora gojirikitie
gakioha ni gukoyura karina na ruchami rwigwa gwichutha ri rutikororwo na hanini koguo ni ndetikiririo kuma kiambiririo-ini na nikio wona ni ndaregire otene muno tugikara thi ngirwo ndigane na kiama gia TSP tuigire thini wa UDA ngiuga Musa ni atigire thamaki Misiri na kiuga tumwate ungituria mundu muoyo ngiuga ni kavorire kwa guka nyumba guka mathaje kadoro murugarugie githeri na ciana muri mukene no ndukarire State House wahirirwo ikingi-ini ria ge nyama wahirirwo ikingi-ini ni nakira ndi athumburo pole campaign nyingi koguo ri the issue cia agreement icio ri ciekuo na nirathie kioneka gokahora kuria icagi-ini mtaani njigua andu makiuga ri mweshimwa kuhithirwo hoiti mutigoko muri ahithire hoiti ati hari kinya handu kiria kieranirwo wone hatiri actually kindu kiariho okay ketobe tuwega frikikani nigetha hutie tumae okay I'm able to recover the agreement ri ira ciekuo thiini ri gutiri andu mungibikirwo kiihu okay tondu uria wikagirwo ndumaini no nginya ukio theri-ini okay twakinya ni the course ya agreement citu ri na kio kira tugwikira ri ndio kina bata muno makiria kira tungireuria ni atiriri twita nyumba ni tukuhota gutindika maundu maitu twina uiguano twina urumwe tutware mu ni kuiguanira haha ri itukorwo tuhana ngo ni ngo iri urata no ni ciotanaga ithira itu ni gutana tureka atia turotana tungire mu ni gukorwo tuiguanire haha tukorwo ithu ni turahorana muno muno makiria tondu no ngirora ngahiha na bitika iri indi thini wa kiama kia UDA ri iria nyingi cia maundu Kenya region tondu wira itu ni kuirana itu andu airani muno makiria ukorege ginya muni ukorire andu na thina nake ati no ginya kachuri aikuruke niguo haiche tutie gwaka tuikomomora hau riu noho bugi irirekeria muriha tondu kia muicho tugukorwo tukwihura na hingo ciothe ri andu no maturothekerera achuri jogo ihuranagira munyongoro ciahuranira munyongoro ri uriagwo ni mwera oigika atia oikirwa ningi ona jogo ni irwaga na itirona nderire iguru nderi no guthiuruka irathiuruka na jogo no gwikahire atia o ciere ikirikie kuhuma ri igatuika gitoero giake kia nderi koguo maundu maria me mbere itu ni kira kiratuma nyone tutaguthi wega na mutaratara itu twayo ni gucokia makinya na thutha ri ni ati twagirwo ni kumenya thirikari iri iroka ona twachinda ni thirikari ukorwo na andu aingi makuingira na thirikari ona twachinda ri no irita andu angi moke thiini wayo ona kuri andu me yasimio tukagira itishirigete kuingira mathabu maregete kuingirana maguthondeka thirikari ore ona yasimio na yachinda mathabu makare makuhingicika no magathie gwetha andu akautetheria na thirikari-ini kiria kina bata ni ati na handiro na ni gukwirire parliament no kiria kiratuma nyone itofauti ne riengi andu ni makuheo gitio tondu na wasimio ri hana ri itimatioda kuingiriria kuigana na ithuĩ UDA ri tutigania iti cia kuigana kuo kia muico ri arume no mari karathi haria metha iguru mena neti kwendana muno makiria ona bogo itikaranagia hamwe ni kwendana ndakurire hindi wengi ni kwihoga miruthi kuona ithuĩ turi kinya hau ndakuria kiuria kiu tondu na ndaigu wahutia kaundu in passing hari marua marandikitwo ni mutha na mundu gwitwo Kabogo ndaigu specifically makiari uhoro wa running mate wa Deputy President William Ruto muthuri gwitwo Rigathi twiriga gukona ake ha muthenya ungi thina uraumako nake kana riri horero ro uguo karora njira tobe to break hanini tutemerwo mohoro kidogo twarikie tucoke oro haha ngurie kiuria oro kiu Niaje? Ni kama unashanga kwa nini naangalia simu with so much focus